Universal kanal. Oh, yine kan kalay. Nasılsın be? Dım görünmeysin he. Nasılsın be? Ne kredi pazara girdik. Kuda kalesi. Bunun içinde adam az ekan. Qara. Barliq adamımız dalada жүрді. Daladagi bozor qizibadir hozir. Bugun воскресенье bo'lgandan keyin. Assalomu alaykum opa. Alma. Sonunda bir qator sürüp o'tib ketaylik. Ara qaray chiqib ketamiz endi buni yerklar. Ama yerklar. Yerklar qancha ekan? 8 ming deydi yani. Pomidorlar ham 10 ming ekan. Ariq pomidor 8 ming. Bo'ladi, savdangizni bersin. So'zim bor. So'zim bor. Salim aytadi. Salim aytadigan bo'lsa deb, meniki deb ber. Ay, sog' bo'l. Bo'ladi ag'ay. Allohga salam berdi. Ali. Bo'ladi. Amanjir. Ay, sog' bo'l. Mana ag'ay hozirlab жүрген ekan. Salim aytib Çıkıp gideyim desteği. Şükür yaxşımın. Avacı verdim, Xudoga şükür. Olmaydı. Yurtdan çekeyim. Oh. Kaçadan bu? 100 ming. Qancha? 100 ming. 100 ming ekan. Kurs bozorda o'zgarish bormi ekan? Bu yoqdan birini olib beraylik yaxshi. Assalomu alaykum og'aylar, qalay? Olmasinlarmi? Mashta ichib ber. 13 ming, 5 ming. 1 litrlik 13 ming, ana 5 ming ekan. Lobi yani? Lobi 7 ming. 7 ming. Kurslarında ekan. 8, 9. 8-9 bo'pti. Arzonda bo'tirmi? Lazer deydi. Lazer qancha lazer? Va alaykum salom. 20. 20dan ekan. Eng mangdayi qo'ying lazer. Siz qancha salmaydim? 10 ming. Shundan bitib boshqa 8 ming. 10 ming, 9 ming, 8 ming deydi. Ay bo'ladi, savdangizni bersin. Vay bu kınası. Şöyle takalım. Almasın. Diğer tane magazin. Kalay ama. Al. Voladay. Al sağ ol. Tatlı 80 ming deydi. Bu 7 klası qancha ekan bularda so'rab beraylik. Bu yarmarkaniki. Var salom. Bu yarmarchni ya? Necha so'm? 80. Ne adamcha? Adammi? Bormi odam? Nima endi? Hani ağaylar bu yarmarchni sana o. Hani ma ağaylar sırtdan çıkıp ketek. Qana yamasınlarmı? Ataydın göçmegani, kafesi. Ay bo'ldi. Olay qalay chiqib ketayin endi. Yer qismadir hozir ba'zida. Yer qancha? Yer 5 so'm. 5 so'm. Bolgaring ne? 15 mingdan bolg'ar. 15 mingdan ekan. Ay bo'ladi. Savdangizni bersin. Kızlar harman. Tak pomidor 10 mingdan ekan.
5 мың, 6 мың. Саламайкум, қалай, амансыз ба? Ай, болады. Таза алма 3 класы 10 мың дейді. Сені кім ғой? Бұны бұл сайлап атыр десем, сен жарықтарын алып атсың ба? 10 мыңнан 8 мың екен, ә? Қияр қанша? 4 мыңнан. Ай, болады. Саудаңызды берсін. Мен ағайынның кәмпит магазині. Валикум салам. Валикум салам. Арма? Сауда болып атыр ма? Ағайынға сәлем айт. Ау. Savcı bilirsin de. Rahmet. Sağ ol. Yani ki. Ma kok piyazın kaça? Екі бау 5 мыңнан әке. Мың ішіне пиязым. Zelini. Зелен 1000 сомнан ақала ғой. Міне мына қара опылқан болады. Ой, молодец. Молодец, соданызды берсін. Күріш азайып қапты ғой. Сатып болдыңдар ма? Қалай амансың ба? 8 мыңнан екен. Ай, болады, саудаңызды берсін. Неге, ерік 4 мың дейді. Майда помидор чири 6 мыңнан, 10 мыңнан екен. Bizim bazı malazız ben жазып қойыпты, сорап әлікке қалып жүрмесін деп. Алейкум салам. Арма, саудаңызды берсін. Қиярлардан жазып қойыпты. Болгар 15, 16. Болгар 15. Gerçi ne? Şükür. Gerçi de yazmapsan. Bunu 6 mı egen, bunu 3,5 mı egen. Vallahi savdanızı versin. Her körgende veriyor mu? Vallahi savdanızı versin. Darvazanın aldığında bizim bağlıcı olsa. Hamravay kalay. Assalamualaikum. Harma. Ya assalamualaikum kardeş. Assalamualaikum. Amasında. Kalaycılar, sırttağılar, aman ba. Sizi oklar. Tak, Yok kuşlar 8 ming so'm, Kılaga 8,5 ming so'm. Yani ki. Hindistan 10 ming so'm orijinali. Ha. Klası 10 ming so'mdan. Bankiga to'g'ri. Bo'ldi, Yani ki. Hindistonga. Ay молодец. Alanga 10 ming so'm. Ay молодец. Bankiga. Kılaga 11. Mene kan seniki o. Mayeklerim seniki o. Telefon nömrünü ayt. Var. Sırası. 94'ten 279 19 89. Hizmetinizde. Күні түні isteydi. Toy meleke versinler hem kabarlasın. Arzıga bärini isteymiz. Yani ki. Ola da sodanı versin. Neçege kalay? Ona 10 mыңнан eken pomidor. Mayekler işedin? Latokka 30 deydi. Ay bola da sodanızı versin. Neçege kalay? Привет. İlhan Bey, kalay? Ha yollar olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Amansın ba? Ay bazarlap жүрміз mi? Ағайындар мен. Мына жерде бақылашам бар екен. Ассалаумағалейкум. Қалай, амансыңдар ма? Мына бір қыз кім о? Әммесі бар ма? Сен үлкен сояқта ма? Сен үлкен. Sünnət toy verdik qoy. Ава. Şu balanın akası da mı? Elimden upan kızım. Anne salam yollayman deb ayt, ko'rib o'tiradi anne. Anne salam jollayman. Ay, молодец. Бақылажандар қанша? Baqlajan 15. Анау? Selam beryapti. Yaxshi. Bugün abi şu yandan verdik. Болгарский 13 дейді. Бұл арзан болып кетті ғой сенікі. Buna ne? Korkmayıp düşürdü böyle. Помидор қанша? Pomidor 8 ming. Mına ne? Var idi. Мына үлкені. 12'den o. Xorazm pomidor. Ha. Чеснок? Süslet 23. Yeşil var ekan yani. Qanchadan yeşil? Yeşil 5 ming. 5 ming. Qancha? Pomidor 8 ming. Bu taza alma ama. Hava meyda. İyi olur, iyi. 2 kilo 15. Sarı Avlalar 3 kilo 10 ming yıkıldı. Aha. Sarası olup Ay болады. 8 ming. Болады аман бол. Саудан көп болсын. Сестра қайда? Ha? Kabak kısmak vereyim mi? Karak Akıp veriyor var bolsa. Sestra қайда sestra? sestra. Singlim dendi. Сенен кішкентай ғой, ha? Ama ayak Жақсы, саудан көп болсын. Ағайындар әстерін тауысамыз енді видеоны.
bir qator sürdük. Vaalaykum assalom. Qalay ağam, amansiz mi? Bir qator sürüp çıktık. Allah jem dükkanı degen var mı jerde? Jem gerek bolsa kele beresinler yani. Bu kuruş be. Kuruşun iyesi kim ekan? Tak 8 nukus deydi. 3 banksa 9'dan. Mene yoqda ekan bu. Осы magazinda короче. Gurusham. Gurush осы magazinda deb atibman, jem magazinda. Kele beresinler yani. To'y ma'rakalarga barzatqa beramiz. Ava. Qarzga da berib turamiz. Yani qarzga da beredi ekan agaylar. To'y mereke bersеңдер, xabarlasa bering. Mına telefon nömerge aytib. 99 735 84 65. Yani осы telefonga xabarlasa, jem gerek bolsa da. Dişi guruch bari, Yani. sınıksız, aralashmagan sınık. Yani отвечай. Original guruchlar, taqatashda. Молодец. Aralash mine arqamizda. Yani jem осы дүкан келе бересіңдер агайдар стоянкада. Болады, саудан көп болсын. Анекей. Мына жерде де магазин. Чеснок қанша? 25. Помидорлар не? Ох, 10 мың, 8 мың. Нәлден сора жіберейік енді бұл. Көп вақыт болды, нәл түсірмей кеттік ай. Бұл отдельный түсіретіледі да бұны. Тимка дейді, әне миллионерка дейді, мұны не галант, новичок, бақыладжан бар екен. Ал енді қаншадан бұлар? 10 мың сомнан. Ящигі 10 мыңнан ба? Аха. Ақыры енді şu. О, өзі болғаны ма? Bugün 25'i. Таусылып жатыр дейсің ғой. Егібан болып жатыр адамдарым. Егемен болды. Телефон нөмірді айт онда. 91'den 394 90 60. Әне осы нөмірге шыға берің. Мынандай. Әдемі конкретный тап еге беретін болып тұрған екен. Кеште ексең болды, а? İşte eksen oldu. О, азанда. Ekide meyve veredi. Әнекей. Ай, молодец. Сау. Әне болдық ай, осымен аяқтайық енді бұл видеомызды. Лайк басын, комментарий жазың, подписация қылмай көріп отқан ағайындар. Подписациядан бір басып қойыңдар. Әне күріш деген бұл. Ассаламалейкум. Уалейкум салам. Артма. Бұл аяқтап жатыр едім. Сен күрішіңді көріп қалдық. Аяқтама оны. Ал видеоны аяқтаймыз деп. Әне әдемі күріштер. Бұлам той мереке берсеңдерім хабарласа бересіңдер. Қарызға да береміз. Қарызға да беріп тұра береді. Аралас жемге келе бересіз. Жаңа келіншекті сөйлеттім жақсылап. Барлығын айтып бер. Телефон нөмірім соғы. 99 735 84 65. Әне осы телефонға шыға беріңдер. Береміз, келе береміз. Қарасамыз. Той мереке берсеңдер қарызға неге беріп тұра береді. Не бересіз? Болады ай, сауданыз жүрсін. Айт. Күріш берейін. Мынау. Он Бала дейді. 9 жарым вещины густан. Әне. Банк 8, вещи нөксе 9 кылағы. Бір сынық жоқ. Бұл Гүлістан деген сорты ма, я Гүлістаннан келе ме? Густан деген бұл әлеңгеден әмір болады. Я Гүлістаннан келе ме, я өз сорты ма? Густан сорты да. Мен Гүлістанға көп бараман да. Нәке өзі нөкіс 2 деген бір сорт болады, нөкіс 1, 2 деген нәрсе болмайды. Бір сорт, нөкіс 2 бір сорт болған. Айта береді 1, 2 деп. Адамдарам күйіп пасеттешті алсын. Жоқта. Кылаға 9,5 екен, банкыға 9 дейді. Әй, болады, саудаңды берсін. Мынақта да бір нәлдері бар екен, онан бір түсіріп кетейін яқшы. Ма, әдемі гүлдері бар екен ба? Мына гүл қанша? Екеуі 5 мың. Ассалаумалейкум, ағайым қалай? Қақ, әне гүлдің көкесі осы жерде. Әр түрлі гүл бар берді. Міне роза гүлдер әне. Қанша бұл роза гүлдер? 15, 25 verdik. 15. Onlar ne? Ana bir aldığındaki gül kandı. Bunların 8 mindən verdi. 8 milyon. Ağırgan yani kıpkızıl. Bu güyer güne değen 15 bin sonlar. 15 milyon. 15 bin. Buna yüzümler ne? Üzümler 15'ten mi oldu? Yani Hüseyin yüzüm eken. Buna ne ödeydi? Rizamat değil mi? Bulam yüzüm. Kança? 15 hemen son. He, boladay. Savdanızı versin. Telefon nömrə aytamız mı? 93'lük Ayt. 490 06 72. Yani mene ağaylim özü. Keleberesinde tavuk aldım. Mene stayankanın içinde. Ay boladı savdanız көп болсын. Al енді осымен точно аяқтаймыз. Болды. Базарлабан болдық. Нәлдерден түсірдік. Әнекей мына жерде балдар бар екен. Мынандай 11, 13 әр түрлі бөліп қойыпты. 30, 33, 90, 66.